O le launga i le suafa mamalu o le atua le tamā, le alo ma le angangsa. Amen. Wa maua le matua o le launga o le neitai ao, mai le tusi a luka ilo na mata upu e wha. A o le whai upu e tolu sifuru ma le iwa, o te toe whaita wina e whaapea. O na tūlea o ia i o na tafatafa, ua vavao le mai vevela. O na te ai lea, o na tūla iloa lea o ia, ua au auna ia te ilantou. Manatu au tu o le nei aso, tu sai ma le whaasi nonga le tusi whaitau aso o lo whaapea mai. Fe whaasoa ai i le ngā luenga tālai. Fe whaasoa ai i le ngā luenga tālai. The mutuality of ministry. O le upu fe whaasoa ai, o le tufa atu, tufa mai. O le whaasoa atu, whaasoa mai. Ia atangi ai le alofa moni ma le anga le lei. O se whaati nonga e whetali ai i le pāleni, po le sili atu foi. O le whaati nonga lea o lo matua manino i le vaenga o le talasa o tātou whaitauina ma whaalongolongo ai. I le tusia luka ilo na mta upu e wha. Le tala ia Yesu ma le tina e le o tā ua lo na suafa. O ia o le tina o le awa Simona. Sa maua i le mai vevela. E le o matua i loa. Po le ale maua lunga o le fiva o le nei tina. A wao le fua whaasoi fua maloloina. I le vevela e sili atu ma le tolus furufitu tesi ma le tasi tikeri Celsius. Tusa lea ma le ivas furuvalu. Tesi ma le fitu valu tikeri Fahrenheit. O le vevela whaatulanga ina lea o le koviti se furu ma le iva. E le o mai loa la po le a tonu le vevela o le fiva o le neitina. Pau le mea ua whai loa mai e le fo mai o luka. O le mai vevela ua tele. A o le ngalu ngā lofa le na whai e Yesu i le neitina. O lona mana wha amalo lo. Ua tū o ia i ona tafatafa. Ua wavao i le mai vevela. O le ngalu nga wha aula lava le nei na fio mai ai Yesu i le lalolangi. O le whaasoa antu lea o lona lofa. Mo e o mana o mia lana whesoa soane. Peitai. E le i ave mama ina fo'i e le neitina. Lea lofa o le li whaaola o Yesu ke riso i anteia. Ina ua ia whaamalo lo i lona mai. Awa o lea ua tea ese lona mai vevela. O le ase mea na te whaia mo Yesu. Mo lana ngā luenga tā lai o lo wha au pea. Whai mai se vaenga o le matua sa whaitauina. O na tūlai lea o ia ua au auna ia te ilantou. Ua tau i atu e le neitina lea lofa o Yesu i anteia. I le tūlai. Ma ofo ina lana au aunanga mo Yesu. Ma ilantou na au ai le aso. E mawhai o na whaapea. O le tali atu lea a le neitina ia Yesu malona lofa whaasoa. A o se whiau fo i lea mo i tātou. A o tātou sauni ai fo i whiau o le nei fo i aso tōna. Ia tātou whi whaasoa ai o tātou whaiwa matiute. A wāle le lei o whiau mga luenga ua wala auina i ai lo tātou ola. E le tau whesilingia le pitola aua le atua. I lona alofa mai maana wha amanu ianga e lilingi mai mo i tātou i aso uma. A e te tau foi o na o tātou tapena. Po la sa tātou tali atu. I le alofa wha asoa mai leo le atua i lona wha maoni mo i tātou i aso uma. A le ua o mai le tala i le tinao le awa Simona. Na anga le lei ai le ali e ala i le wha malolo ina o lona mai vevela. Lea fo ina tali atu ina ua wha malolo ina. Whai mai ua tūlai. Ma au auna i lea li. Ia avea lea lofa. Ia avea le anga le lei fe wha sohai. Ia tupu atili ai pea le fia fia e ngā lulu e wha atasi. Ma le fe oe oe ai. Le ngata i to tonu o whale whai ngā luenga. Wha pea fo i o tātou nuu ma o tātou ainga. Wha pea fo i to tonu o le tala le lei e kā le sia. Tautua nā mai tātou. O lo tātou atua.
E whaasoa mai lava ia te i tātou lo nā lofa i teimi uma māso uma. Ai whapewhea i tātou. Io e. E iei teimi e le mwhai e ona o tātou whaasoa le alofa. Mo isi fo i o tātou uso a tangata o mana o mia le whesoa soani. Ai sili ai o na ngalo ia te i tātou. O na o tātou walo lofa atu i le antua. O lo whaasoa mai lo nā lofa. Mo i tātou i teimi māso uma. Ma ai ila nā lofa whaasoa. Na ia le tu ua ai lo nā lo pele o keriso. Ai na au mai lava. Se ia totongi a tātou wanga sala ua tele. E ala lea ilo na totopa ia na wha malingi ina i lunga o le sātauro. O le alofa tele lea o le atua ua whaasoa mai. Mō le lalolangi uma. O le a la sau whaasoa atu. I lea alofa ua tele ua tātou maua. Io e. Tautua nā lea li i o tātou wala. Lo whenga iai matiute o le nei aso. Ia whaatino ma le alofa. Ia whaia ma le wha maoni. Ia atangi ai le mamalu ma le sili sili ese. O le atua fe whaasoa ai. Ona o Yesu. Amen. O le au tātou pe pese atu i le atua i le pese se lau valu sifuru ma le tolu.